umthandazo wesabatha. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo ukuzila senkumbuzo. Isihlabelelo senkumbuzo ezukulwana senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongenu Jehova Nazareta nezizukulwana zenu. lenkosi masiguqe sithandaze amen. Amen. Ongeswele
Nazareth inkosi yasebuhleni mama Nazareth amen. Lona uguqile inkosazana yakaMagwagwa eBosfontein ngaphansi komshumayeli Sibiya nomkhokheli Sibiya entokozweni Thempela amen. Ma Nazareth amanhle namuhla sibuthane nginabasho. Siyabonga ma Nazareth ukuthi uNkulunkulu walenza lelisuku wathi mhla ka-10 May siyohlangana eMasibekele amen ma Nazareth. Thina abanye siyacala kuzoguqa le ndawo siyayibonga nabasho amen. Ma Nazareth kuthiwa ngalinye ilanga wandlula uAnti emhlabeni kule minyaka lendlulile. Wandlula uAnti wayofika kuBoshembe. Mayefika kuBoshembe bamvalela amasango. Bathi nine sinthumile emhlabeni ukuthi sicela nibheke namakhosazane. Kodwa anikwenzanga lokho nifike emakhosazane nawayekelela. Ingakho amakhosazane awazi ukuthi la ekhaya kwenziwa kanjani. Wabe siyajikisa uAnti kanjani ma Nazareth amen. Wethu uAnti watosha ukuthi inkosazane yenza kanje khona labanye abakuzwanga lokho ma Nazareth amen. Siyacela ma Nazareth ukuthi senze into eyifuna ngishembe ngoba uyosiphika ushembe ma Nazareth amen. Kuthe ngomunye umnyaka ngenza umatric lapha eGomoro lapho esikolweni begcoka libruku. Kodwa mina ma Nazareth lithe langa lokuqala ma Nazareth bangani bangipha ibruku ma Nazareth ngithe ngigcoka ma Nazareth bengifaka isiketi esikhwameni. Hayi ma Nazareth ngabona ukuthi hayi akuhambeki kahle ngaye ngonjinja lebruku ma Nazareth. Ngifuna kufakaza ngendaba yebruku ma Nazareth amen. Hayi kuthe njalo ma Nazareth bonke abantu bagcoke emabruku. Kodwa mina ngihlukile ma Nazareth amen. Uprincipal ma Nazareth wangibona ukuthi le nkosazana leyana yifake siketi kodwa sithethine agcoke emabruku ma Nazareth amen. Kuthe ngimasenjalo ma Nazareth wangena eklasini wathi utobheka Siphiwe Magwagwa ma Nazareth amen. Kodwa bothishela bebangifihla ma Nazareth ngoba bayayadi lenkonzo ma Nazareth amen. Kuthi kusenjalo ma Nazareth njalo principal ekseni atongibheka ekseni bangitshela bothishela bathi Siphiwe nango principal baqungene phansi kwetafula amen. Bangibhaqise ma Nazareth kuthi ngelenye ilanga ma Nazareth lapho basitosha khona eklasini ma Nazareth basivalela ma Nazareth kanti sifunza nebantu lababhemayo ma Nazareth kunabo diesel kunayo yonke into ma Nazareth amen. Uthe yabhema lomnye umfana wathatha lenzile ementshiso bathi abanye ungayenzi lento uzosibulala wathi hayi ngeke sife. Uthe awufaka lo mentshiso lapho kwabhunya kwabamnyama thu ma Nazareth wavutha umlilo ma Nazareth amen. Kuthe makusenjalo ma Nazareth vele indlela yokuphuma ma Nazareth ayisekho. Ngathandaza ngathi awushembe nako ke baba sifa budlapha kunemabhatla ma Nazareth wangizwa shembe ma Nazareth. Kuthe kusemnyama ma Nazareth indawo yokuphuma ma Nazareth babukwatikiya abaditholi ma Nazareth basivule siphumela phakathi ma Nazareth amen. Kodwa ngithe ngibamba amabhatla ma Nazareth anyemuka yonke le ndawo akhishwa ngamabhatla ma Nazareth amen. Ngifakazela indaba yobruku. Angazi ukuthi ngabe ushembe wangithola ngigqoka ibruku bekazongisindisa na. Kodwa kusenjalo ma Nazareth nganyumula mabhatla onke lama fast akusima Nazareth ngishembe unyaka lwezulu amen. Kuthe makusenjalo ma Nazareth sabe sesabakhipha abantu sabakhipha kwabangemoqina ma Nazareth amen. Make bekangeke ekhaya bekasemaputo ubavalelisile bomakhelwane wathi ngiyahamba ngiqala ngibhekelele ekhaya ma Nazareth amen. Kuthe makusenjalo ma Nazareth kuvakale egwalagwaleni kuthi lapha kulesikolo kaMatric kuyavutha kumnyama abantu abagijeme eclinic bayobheka abantwana babo ma Nazareth amen. Kuthe makusenjalo ma Nazareth bonke abantu baqwala esibhedlela. Mina ngizange ngiye esibhedlela ma Nazareth amen. Bathe bangithatha bothishela babiya nami esikolweni kusesikhanza kugcwele amaphoyisa ma Nazareth amen. Kuthe ngimasenjalo ma Nazareth sengimele ngiyimile ngibhalisa statement. Bothishela ngicamke nabo la endleleni
basi lo principal lona uyasihlupha vele sengiyindlela ukuthi ungamqoshisa wena. Ngithulile maNazaretha angibaphendula amen. Kuthe makusenjalo bangibuza ukuthi kwenzeke njani maNazaretha amen. Hayi ngathi mina ngamvikela lo principal. Ngathi mina hayi beke sifundisa. Ngabe kumsindisa kwami maNazaretha ngithe angeke ngiphindisele okubi ngoba yena ungenze okubi maNazaretha amen. Uma uyiNazaretha ungaphindiseli okubi ngokubi maNazaretha amen. Konke kubeke kushembe nguye lozokuphendulela maNazaretha amen. Bengifakazela indaba yebruku maNazaretha uthi makhosazane asekeni ugqoka amabruku lana enkomazi kuyangaleni nelispread makhosazane sigqoka amabruku kakhulu asiyekeni ngoba uyothi utholana nengozi ngelinye ilanga angazi ukuthi ushembe uyokusindisa yini ngoba akabambi izinto esihlambulule maNazaretha amen. Ngosipho sisengizwile amen. When ufanelwe ukubonga ngiyakubonga nami ngikhethe inkosi yasePhleni bamaNazaretha. Lona loguce phambi kwenu ngiphethe wakaphangisa Sibongo. Ngakhona la ekhaya ethempelini ehlala nathi phansi komshumeli Mabaso, umvangela umsima, umkhokheli umsima, umkhokheli Mbokodo, umkhokheli Masango. Nami ngumfana siyalibonga lelithuba sinabasho ukuthi siphinde futhi sibonane sitoguca sihlangane sonke. maNazaretha uthi antumdaka yena makhosazane uma ngigqoka amabruku nithi kwenzewani. Uma nina ngigqoka amabruku inkosi ithini ngathi. maNazaretha nami ngidofakazela enzabeni elibruku setiningi tishumayelo labakhuluma ngato mayelana nemabruku. Simakhosazane siyalimosha lelibandla, siyalibulala ngokugqoka amabruku makhosazane. Uthi wena uyinkosazane kepha mufike ekhaya ukhipha libhayi ufake elibruku kuyisabatha nzambama. Noma kungasiyo isabatha wena uyagcoka libruku nithi niphuma itrip mhlambe iya esikoleni noma niyatikhipha nebangani. Wena uyinkosazane onyazi wena uhamba 25 uya esabatheni uhambela umhlangano kaJuly. Yonke lemhlangano uyangena esiqawini makuvunulwa wena ufaka libruku. Kungani makhosazane sithi phathi njalo? Makhosazane sihlala sifundzisana ku25. Into yonyazi uboyiphatha kahle. Unyazi day by day akwendeki lingasho ukuthi makhosazane inkosi inibusise. Onke lamalanga sithola sibusiso but lesibusisa sikhona ukusebenzisa makhosazane. Kungani? Bangani bethu bayafa ngaphandle. Babula umgroove. Wena bonga ukuthi udalwe ekhaya lebuNazaretha. Beke engqondweni lokho makhosazane. Batali bahlala basikhuta basifundzisa semakhosazane. Mfanami indwele songa akumelanga uyende. Wena uthi hayi ngoba bangani bami esikoleni benda 1 2 3 namathi ngikwende. Ungalingisa umngane tokufaka esonweni. Umngane tokufaka esokweni makhosazane.
umngani wakho akube ngumakwakho njengoba uyinkosazane naye umfati nawe kuyohamba kuyofika isigaba sokuthi nawe ube mfati makhosazane nguye make lokwalako ngako konke lokuthi yini lokumele uyende yini lekumele ungayendi makhosazane noma mina bahlala bangiyala nayitolo bengiyalwa ukuthi mfana nami diphathe so ungalingisi lo mfana kaSibani ufila njani wena bathi inkosazana akaphangisa sibonile ihamba nabani wakabani igcoka libruku uhlangane nemkhokheli noma umfundisi hlangana naye eplaza uyohlangana naye ufake libruku uyosaba nokuhamba umbingelela utawubale ukuthi umfundisi ngangibona utawuthini makhosazane sikuphila kwaleli tempeli uma silibulala abakhuluma ngathi kabi bathi makhosazana kaShembe ahlala ashumayela ngendzaba elibruku makhosazane singalingisi lenkosazana ukuthi ihambe icambe mangitha ku25 kani iya ebanganeni bakhe nayifakela libruku wabuya nalo ekhaya nakaligqokile lingasakhumuleki lo msebenzi wonyazi lwezulu makhosazane indvo nendvo inemvuzo wayo nami anginawo lamaningi ubuyela phansi amen Angina sikali Angina sihlangu Awuzokufika Inkosi section mama Nazareth. Lokhulumayo uhleliwe Masilela. Suka eVukani Temple phasi komvangeli Mkhabela nomshumayeli Mkhabela nomkhokheli Mkhabela. Ngiyawubingelela isihlalo senkosi ngibingelele inhlalisuthi ngibingelele nengudlungudlu nenabasho. Ngiyacela ukuthi inkosi ihlale olwimi lami lungisuse lolivalo nginalo ngikhulume lokho kulungile. Thiwa ngiyilanga yakhuluma inkosi ilanga lamalanga. Athi kuyofika isikhathi lapho siyosonta noSathane phakathi kwethu. Wabuza ubaba ngale wathi kodwa inkosi sobabona njani uSathane ngoba sonke sigcoka inkonzo efanayo eNazareth. Athi inkosi ilanga lamalanga uSathane wochamuka ngale inzansi kwabesifazane. Bachamuka bayihlobise ngenwele engazona zabo. Wochamuka bapende ingalo zabo ngembala embovu bagcoke namabhulu. Banazaretha indaba ikuthina amakhosazane
nangale komama intethelelo. Sekucela ukuthi inkosi izisikhumbule, izisuse lowo moya omubi angasifikeli. Kungako inkosi yasifaka amabhayi sahamba ngenyawo ngoba isifihla kuSathane. Thiwa ngenye ilanga kwafika abantu basemhlabeni bathola inkosi uNyazi lwezulu uhleli embhedeni odelelekile neyipring zayo secala ukuluza. Thiwa babuza abantu basemhlabeni bathi ngoba wena umkhulu kangaka, thiwa uNkulunkulu, kodwa kungani uhleli lo mbhedo odelelekile? Wona bekagugile kodwa beyangangqolanga, bekahlobile. Athi yaphendula inkosi athi, njengoba ngihleli kulo mbhede ngiqashele uSathane. uSathane uyayithanda into ekhazimulayo. Sicela ukuthi uNkulunkulu azasigcine singanabeli kwalabanye la ngaphandle, nathi silandele lokho esafundisa uShem. Ngiyacela ivesi lapha ku Genesis 6 verse 6 kuyogcina ku 8. Labantu langibadalile emhlabeni, yebo bantu netifuyo netilwane letihamba ngesisu netinyoni letindiza emoyeni, ngobe sengiyatisola ukuthi ngakwenda lani. Kodwa Nowa wathola umusa isimakazi. Khosubusisi. Manazaretha uNkulunkulu akathokozi uma senza lokho angathuma kabona emhlabeni. Thina sesiyona kakhulu futhi. Abanye bona ngoba bathembe ukuthi ekugcineni kosuku batocela intethelelo. Nami ngiyacela ukuthi njengoba ngiyinkosazana la yala kule sonto, ngiyacela ukuthi inkosi izingcine ngilandele imiyalo yebatali. Nkosabusisa Masayo. Ngiyakhetha inkosi yasebuhlenge kaManazaretha. Ngiyawuphakamisa ingilozi yakithi ngibelelo sika 13. Amathalente nesiphiwa amakuse Jesiswe uwenkosi. Amathalente
Inkosi yaseBuhlebeni bamaNazaretha. Amen. Lo gucile umbusisiwe wakanzinisa usuka evukani tempeli ngaphansi kwemvangeli Mkhabela nemkhokheli Mkhabela nemshumayeli Mkhabela mayibonge Nkosi. Amen. Sibonga inkosi lesigcinile malanga onke yaze yasikhumbula kule nabashu yala esikucene masibekela. Amen. Njengoba sila kunabashu lelanga lanamuhla lokuthiwa inabashu sayiqambelwa inkosi yethu inyanga yezulu. Amen. Kube nje bengasiyona kuba sikahlangana nje namuhla. Manazaretha njengoba sila kunabashu sidele kutoyalana simakhosazane nenhlalisuthi nentethelelo mayibonge Nkosi. Amen. Njengoba sila kunabashu siyathi nje ukuthi mele wathi ukuthi uma uyinkosazane mele uhambe yiphi indlela ungahambi yiphi. Uma uyinkosazane njengoba sebakhulumile nje labaningi ngenza yelibhuruku ene futhi sibaningi lele siligqokako lelibhuruku kodwa njalo sihlala sikhuluma nasebuhleni bahlala bakhuluma lathi ngelinye ilanga sebuhleni nje kuyinkonzo yekucala kuJuly inkonzo yenabasha wasukuma uAntintaka washo ngenza yelibhuruku bashumayela kakhulu kuthi ma uyinkosazane mele wathi ukuthi ma uyinkosazane mele ungamnaki umuntu wangaphandle ungambuka ukuthi wendani vumela nje kuhluka wedwane ma uyinkosazane. Amen. Futhi uma uyinkosazane akumelanga nje ufake itinwele takhe relax kweqala sicale lapho kodwa nje masingathi sibuke emuva nyalo baningi kakhulu nje abayifakile futhi ayikuthi thina ngoba phela asiyifaki ngoba asithathi sayifuna nedi nje sesizama kulandzela lo mthetho wala Nazareth Baptist Church. Thina simakhosazane sesithandza kakhulu lokuhamba letindzawo temgroove. Futhi uma uyinkosazane mawuhlele etempelini awunabi itinyawo. Labantu labatinyawo ngilaba labangale emva kwebakhokheli. Sekubese kumane kube nayo inhlalisuthi nje. Kodwa uma uyinkosazane goba tinyawo singakubonje sithi sibabuke emuva abavangeli bathi babuka ngala kumakhosazane bathona nabe tinyawo kanti sesinabo make enthini ngoba bomake bangale emuva. Amen mshumayeli. Futhi sibuye lapha kule nhlalisuthi lapha kule nhlalisuthi nyalo nje masibabuka so bagcoke manjini futhi njengoba abathi ukuthi mele bagcoke amabhruku lamnyama mawutel ibhruku lemnyama afaka libheshu mawutel ibheshu faka ibhruku lemnyama mayibonge Nkosi. Amen. Futhi uma hlalisuthi baba uvumela tinwele takho tibe bovu asifaki idayi laNazaretha. Hlalisuthi vumela nje tinwele takho tibe bovu uhlala ngithi vele awufuneki awubukwa wena ngaphandle la tempelini angini. So bengisacela ningivulele lapha ku Exodus 22 verse 16. Nangabe indvodza iwuka intombi engakathembisi imate ilale nayo kufanele lendvodza ilobole bese iyayitshela. Amen. Ngicela niphindze ningivulele Taga 3 verse 1 to 3.
indlela yakho ungakhohlwa umthetho kepha inhliziyo yakho mayigcine iyayo ngokuba yakwenezela isihe leqiniso makungayishiyi bophe entanyeni ulobe esibhedlela ukuze uthole umusa nokuthi emehlweni kaNkulunkulu. Amen. Manazaretha njengoba sebafundzile ngiyabonga kakhulu futhi Manazaretha lokunye ithando ubaba njalo makase pulpit akalikhohlwa leligama lokuthi Manazaretha asithanzaneni ngisho ukuthi njengoba mina nyalo ngiyasuka la ngiyohlala eceleni kwalomunye kanena akafuni ukuhlala eceleni kwami. Amen. Manazaretha nje siyabonga lenkosi lesigcinile yasikhumbula yasibeka la isiguqweni emasibekela. Amen. Nami ngiyoshiya inkosi busiseleni kuzwile. Amen. Ngiyokhonya ingilosi yami ngesihlala kwa 85 Konile ebusweni bami akona Manazaretha. Amen. Lokhu uciphamngweni ngicibile kwaMbokodo ethempelini lasihlala nathi ngaphasi kwemvangeli emsimango ukhokheli emsimango nemshumayeli mabaso. Sibonge ilanga lamalanga kusungulela lesuku lanamuhla lenabasho. Anginawo lamaningi kodwa ngirondlula lenye inshumayeli namke ngayifa. Bathi kakhona linye indoda ayathi salele yaba nesibonakaliso. Lesibonakaliso lendoda yabona amalayini lamanzathu. Kulamalayini lamanzathu kwakunoshembe. Yasibona silwane sasezulwini. Umbona uNkulunkulu waManazaretha. Kodwa lendoda beyingathi ukuthi kulamalayini bekwendakalani ngoba ushembe wayephakela abantu. Wase uyabuta lo babe uthi uNkulunkulu kaMama, uNkulunkulu wokhokho. Ngabe laba loba phakela ngesipuni lesincane bona ngilabanjani. Wase uyasho ushembe uthi hayi laba mfanami bayigcokile ingubo lemhlophe kodwa abahlebi abathakathi ngilaba labonako. Wase uyabuta lo babe ukuthi laba loba phakela ngesipuni lesikahle bona ngilabanjani. Wase uyasho uNkulunkulu ukuthi hayi nabo laba bayigcokile ingubo lemhlophe kodwa lithando labo kimi linomkhawulo. Bangithanza mabafuna ukuthi ngibaside kuphela ngaphandle kwaloko abanamzaba. Wase uyabuta ukuthi laba lobaphakela ngesipuni lesikhulu bona ngilabanjani. Wase uyasho uNkulunkulu ukuthi lawa amachawe lawa laba
noma ngabe emhlaba utamatama wendani kodwa bayema nami bathi shembu uNkulunkulu bathi shembu uNkulunkulu beme nami mihla nemihla. Manazaretha ngale ntshumayelo nami ngicela ukuthi ubaba uNyazi Zulu angibone tukwetini tasemhlabeni ngakhona ukubona kodwa ngihambe ngendlela yakhe iqiniso. Anginalo amaningi kodwa ngiyosithiyela labanye ukuze nabo babuye badufakaza nami. Ngiyakhetha uNyazi Zulu. Ngiphakamisa ingilozi yami nesihlabelelo sika227. Nkosi Baba ngiyakuthanda Lokuqila inkosazane yasevukani kaMthethwa ngisindile amen. Ngaphansi komshumayeli Mkhabela umkhokheli Mkhabela kanye nomvangeli Mkhabela amen. Sibonga inkosi uNyazi Zulu okulona olusicocile sasithatha ohlangana la. Uthi sitoba abazali igama lakhe. Thiwa ngelinye ilanga kwaba khona lenye intombi engasiyone sonta eNazaretha. Kodwa beyitiphethe kahle isebentela abatali bayo. Ibondla isupport ekhaya kubo. Asathi ngoba bobhuti bethu lesihlala nabo bona nenhlasuthu bayasupporta yini makibo sekusupport amakhosazana. Thile inkosazane beyihamba iya edorobheni ifuna ukuyothenga ukudla kwasekhaya. Yahamba lenkosazane yafika estation yema. Nayimile ukuthi itaxi echamukako. Wabe sekuchamuka linyanyavu lemoto. Yafike yandlula imoto imnyama yabuya yajika. Kwehla ifastero. Wathi lo bhuti lebekashayela lapha wathi hawu Ntombazane uyapi? Yathi le ntombi yona ngasedolobheni. Wathi lo bhuti ngoba uyabona amateksi kude ngona ugibele sihambe. Yaqalata le ntombi
yaqala taka right naka left nayithabuka vele kude emateksi laqhamukayo yafike yangena emotini makhosazane nyalo nawo sekahamba gibela imoto tebanlanga tati fike umuntu yagcumkela emotini ibanda kayati nedubona buhle bahamba bafika edolobheni nabafika behla wathi lo bhuti uya ngakusiphi isitolo yathi inkosa lentombi mina ngiyangale eShoprite athi lo bhuti nami ngathi bengiyakhona ngcono sale sihambisana bahamba intombatane nayifika eShoprite ikhipha ilist ngoba vele ukale imali lanayo le list ikalile yathatha itroll nalo bhuti wathatha itroll bahamba inkosazane yathi nayifaka athi lo bhuti khululeka ngitafaka noma yini na ufaka ngala uphinza ufake nala kulele yami ngitawubhadala yenda njalo intombi nabafika eThilini yakhipha ikhadi lelimnyama ile lase Capitec ikhadi lelimnyama yafika yabhadala abahamba nasebaphuma intombi ayisayi kuyobuka amatekisi seyibuyela emotini bafike balayisha babuyela ekhaya lo bhuti wami bombeke ekhaya nakafika ekhaya intombi yahambe yobeka tinto yatshela abazali bayothi iyabuya kunemlinzile ngaphandle mhlamba ngasafuna netinamba yahamba intombi bazali bangabinenkinga nayifika le yathi lo bhuti ngusizile namuhla kodwa nawe ngicela ungisize ngento eyodwa nginengane kade yagcina ukuncela ngicela ungicelisele yona yathi le ntombi ngoba mina ngiyintombi ke into incelisa kanjani yathi utozama ngoba nami ngusizile yavuma intombi lo bhuti beyagcoka ijazi wakhipha lisele bathi sicoco sebathwala nyalo la ngaphandle asathi maNazaretha wenda njani wona le ntombi yancelisa lelisele yancela kuncela kwalo vele kuyabonakala ukuthi lento ijwayele hlezi incela wathi kusenjalo naqedza kulincelisa wathi lo bhuti yabonga wayesethi yabole grocery bengikuthengela yona ngilele lekutawusebenziswa yona emgcwabeni wakho seyongcwatshwa njalo intombi ngekuthanda izinto ngathi nathi makhosazane sibotigcina silalele lesifundiswe kona ngoba luthunyaza udondolo ludla imiyalo yalo bathi ngenye imini kuyisabatha babuye esontweni khona lamakhosana lamabili ahamba nalomnye make makhelwane wabo naye uyasabatha uyabakhulumisa lo make la khulumisa lamakhosana athi lo make abo bantu abami lo shembe nibambelele kuweni ize ngasuki uthi mina ngenye ilanga ngisaseyintombi kwaba nenkosana yangishela yangicela ukuthi ngiyovusa umuzi ekhaya kubo yavuma into uthi lo make wavuma emva kwaloko bashada kwaba kuhle nakafika emzini akuzange kube kuhle maketala bekangamfuni angafuni lo make lokubanga lokho ukuthi lo make bese bekakhethela umntwana khena lenye intombi angafuni le asadi ukuthi kahle kahle le ntombi kumele igane bomake noma kumele igane lenhlalisuthi lesikhathi sanyalo sekukhetha bomake nyalo makhosazane ukuthi kumele ishade nabani inhlalisuthi yayo kanti inhlalisuthi ifuna bani kwathi kusenjalo bashadile uthi lo make bengihlala ngimphekela lo make ngimnike kudla ngadla avela abite emntwana akhe athi ngicongendele ukudla lokwakha kuyekele bathi kuleli khaya bekamunye umuntu lebekavelana nalo make kungibabetala uthi lo make babetala wakhe beyahlala mdudvuta njalo athi beketela ihluphe kanjalo lo make kwathi nganyela kunemcimbi khona lapha ekhaya ithi zama kusita bathekela start bambela ithi yangala bathekela start bambela
wahlala phansi lo make ngathi uvakashile kanti uhlala khona lapha ekhaya bafuna sebenza. Wase uyabuya umyeni wakhe asebenzele ekutseni. Nakabuya wathi inkosikazi ngiyabona uyahlupheka. Ngcono siphume siyowakha umuzi wethu ngaphandle. Kwabanjalo. Wathi make kuqala ha sewusebenzile somdlisile. So simuka umntwana ethu. Bahamba bakha ekhaya. Kwaba kuhle kwaba njeya. Waba muhle lo make kwahamba isikhathi wateta. Emva kwekuteta wateta umntwana wemfana. Umfana wakhula. Athi lapho ayodlala khona la abanye abantwana bathi boma kwala abantwana ningadlali nalo kutalwa lidimoni. Basho lo make. Kwaba buhlungu kulomntwana nalo make eva buhlungu. Emva kwesikhathi waqala ukugula indvodza yalo make yabe siyahamba emhlabeni. Beta emgcwabeni balekile ekhaya lemtini. Benta ngathi bayamnakekela. Emva kwaloko waphela umgcwabo bahamba abantu. Basale wathi lo make tala sala angisombulele bofuna lokho. Bahamba bamshiya. Weva buhlungu lo make kwathi ngalelinye ilanga ahamba emfuleni yoKhamanda. Wabona mfana ahamba eceleni kwemfula. Wafika kuye wathi balekani le bomake tala phambi kwenu nginompilo wakaNkalanga kaMhlusha Moya eTempele ngaphasi kwemshumayeli Mkhabela nemkhokheli Mkhabela nami ngisukumela kutibongela ukuthi inkosi ingcinile waze wafika ilanga lakhe lanamuhla lethi ngizohlanganyela nalabangcwele bakhe. Lithi livi bantwana bokumkhonza uJehova sibovama ukuzicelelanisa nezinto ezimbi. Ukubukelana phansi, ukudelelana, ukuqabana kanye nenhlamba. Ushembe wasifundisa inhlonipho namanje usasifundisa yona. Inhlonipho iyona inkonzo enkulu. Uma umuntu engenayo inhlonipho, lowo muntu ukholelwa ize. Ngalolu suku aze azibheke ngamunye ukuthi isekhona yini inhlonipho. Usafanelekile ukuzibiza ngomntwana kaNkulunkulu na. Ngako maNazaretha ngithi ngamunye asizibuze ukuthi usafanelekile yini ukuzibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Anginawo lamaninto shingo sibusise Ngiphakamisa ingilozi yami ngesihlabelelo sika 237. Ngiyathanda mina ukuyikhonza Sokumile ngithandwa kaMkhabela ngasevuka eTempele phansi kwamvangeli Mkhabela mkhokheli Mkhabela kanye namshumayeli Mkhabela kuthiwa inkosazane ima igcoka ibruku
ihlaza unyazi ngoba phela thina amakhosazane sisibuko sonyazi. Uma sibulala leso sibuko sithi unyazi luzosibukaphi. Uma isibuko sifa sizokwazi ukusicosha na. Ngitokhuluma inshumayelo lenge ngayizwa. Bathi bekhona inkosazane lebe ihlala njalo ithi yak 25 ifake libruku esikhwameni. Ngalenye ilanga lenkosazane yahamba nabangani bayo ithi yak 25 yabona indlu yabhaca ekhwace yagcoka ibruku. Kwathi kusenjalo basendleleni lenkosazane yahlangana nengoti yemoto. Libruku lingasafuni kuphuma emtimbeni selihlangene nemphefemulo. Nami ngiyacela inkosi ngigcine ngihambe endleleni lefanele ngingaphambuki nama nginawo lamaningi ndabuyela phasi Njengoba bayawulandzisa ngayo. Amen inkosi busisa. Ulapha nje nase uhambile emhlabeni noma namabhuku labagqokayo kuyobuthi umfundisi. Ngithi uyaligqoka. Sowulahliwe njalo. Ngicela sithi phathe kahle abantu abalethu usukekele konke lokho. Sibambelele kuloko sinikwe kona. Amen. Nihloniphe unyazi. Unyazi uNkulunkulu angithi. Nihloniphe unyazi. Sesitawuyisela inkozo yethu la. Ngoba sesonzele. Inkosi buso kuphama ubangcwele. Sitawunika lothu sihlabelele la. Uyathi yena Sandile Mthetho inkosazane le. Yohlabelela ke bese sivala umusa kaNkulunkulu. Inkosi uzimbusisa. Shola khona Sandile. Sindile. Ubani olindiwe adi na. Sindiwe. Uphindilo. Sindiwe. Hayi ubhalwe Sindile Mthetho. Sobuyisela isihlabelelo sika 227 Nkosi baba ngiyakuthanda
usifanele ukubongwa makabongwe owayebongwe mandulo uthi ngolwenkosazane lwakhula ngomthanda khona okwanhliziyo zimashumi uvusa imdala imize hambo yiso neyiso omkhulu siza umkhosi sahloma sayentabazwe seza umkhosi savuma sasabela saye eKhenani uphaphela isigisi mabika uzulu ukuduma alidumi liyahalalisa ebuhleni bamaNazaretha isigisi amajubana amabili elinye liyeswazini phansi kangwane elinye liyaphesheya kwaIsrayeli kwabamhlophe abelunga abandlebe ikhanya ilanga khuzudlame ngezlamazwi oyifikela qhathatha khona lapha eThekwini Kings Park bamfice sengaphakathi estadium wathi abantu abathethelelane thethelela mthetheleli uthethelela kade bemixe emngamlezi munye phuma etilongweni kade bekuvalela ubani obengabophi inkanyenzi ezulu umhlaba kangaka uyindidadidane uyabadida basemhlabeni abakwazi ukubona wasezulwini mayifike evele emazulwini uzubathethelele baba sanje sembethe ukuphakama wewedwa oyehle emazulwini waba ngumuntu ebantwini lwadlala dlalela ukhozo oluhle limaphiko phiko olwasentabazwe ingqungulesha amaphiko phezulu entaba engcwele iKhenani sibonge kubaba mkhulu uBhombela isinemela samampondo sibonge umoya engcwele engcwele oshiye emhlabeni kubantu umlilo baswe inkosi yezulu ubusisiwe wena wede esandleni sikaBhombela isinemela samampondo wabusisa emkhathini wezulu wabusisa ekujulweni kolwandle unyaza umlilo oshubuhanguhangu ushisa ingcwele endala yakithi ebuhleni bamaNazaretha bebehlezi bengazi ukuthi inkunzi isematholeni ufikile onandelo landelwa izizwe zonke ifikile inkosi uMesiya ufikile ufika bengathani ufike befunga bethi inkosi unyazi ngeke lihlale ebuhleni bamaNazaretha bethi ngawilanga qoshwe zinkukhu sezabheka sabheka aluwanga akavumanga uNkulunkulu gijimani ngendlela zonke niyobikela abangakezwe unyazo sebuhleni bamaNazaretha umqalo waqala ukuphakama yena wembethe ebuhleni njengengubo wayekhona ekuqaleni umhlaba ungakabibikho kanye nolwandle wayehlala emkhathini incwadi zaphuma busaphalala zazivela kubameli zaziphuma emajajini zazithanga wequ umthetho ophuma emajajini wajamuja amangweni wathi asivumi le ndaba ngeke nikubone lokho eyethi inkosi unyazi olwethu unyazi lwezulu nongamthandi yozamthanda khozo onuhleli kamayekisa kanhliziyo liphuma ebuhleni bamaNazaretha liyentabeni enhlangakazi lithelise homisi lwamemeza izwi lwathi qaphela ungabusa entabeni enhlangakazi khona izitha zikaJehova phenduka ubheke empumalanga kukhona intaba engqole igama la iKhenani mesiyasabelwa bizwe eKhenani ubizwa uBhombela isitemela samampondo uthi holisizwe sikaNkulunkulu usibeke chaba phezulu kwentaba engqole iKhenani bheka unyazi lingene eKhenani lunyathela kancane lunyathela ngesizotha kyolilizela amakhosikazi akithi khona lapha eKhenani athi lilililili athi namuhla yangena inqole emasondosondo yangena inkosi yayihle emazulwini yaba ngumuntu ebantwini umesulu wezinjembezi abakhalayo abanhliziyo sinosizi inkosi unyazi wangena eBhalitho kwasukuma ingane yendiye kade yahlala kuma wheelchair akayithintanga nangasandla inkosi yasembusweni wezulu inkosi unyazi wangena eHelismith kwazamazama intaba zazentabazwe kwanya nomgwaqo omkhulukazi uN3 sajaba kumoto kuN3 zathi thililili zathi zizalala zathi sonke singabonyazi lusho unyazi eHelismith emzini omkhulu wamabhunu kwasa amabhunu ephikelana labuze elinye ibhunu kwamanye amabhunu lathi kwenze njani na athi amanye namangazi zonke izizwe zokumbona